Da ka bapen pau ka jing so khia ba ka sarkar India ka dang yai examen sa ya ka jing dawa itho ya ka kten khasi ha ka kharnet ka ba pra ka riti senshar bat kumjo ya ka jing dawa pentrai kam ya ka inline permit ILP uba Lombok Starwell Marngar u president ka Khasi Students Union Central Executive Committee ulaong balapit ya so ya ka bri nyau trap bat kari India da ka bapen up ktang suloi ha ki por menshwa bat mentapan kari India ka hierthma da ki an Habakran sikilat pathai kubor hadin ka jialang rakhidap saupo nyos nam ka jingya lenti ka seng haka arpau tari ulaber arja arpusan uba Lombok Starwell Marngar ulaong baka jingdawa pentrekam ILP nalor ka jing persya lenti rel bat ti uranium hi kidai ki mat yakran ki baka seng kandang yai pensawa uba Lombok Starwell ula aiksai baka seng kan beteng bet ya ka jing kandang barjala hakaleng ki jaka bat kanom sange na kaliang juga seng jula sangthai ne kam ni la juyai pen snow na ka por sport kam tam na kaliang ki isu ke dalang hastri jong dikit so aba kidan ginu ki isu ko per ko ni so kayo kan kendu ya ki menteri sarkar juga sarkar India na kaliang kaseng la persang ya ban res ya ki kam hari episode tho ya kam melapas resolution tek hindu ngot ki jong thoan kadai ka jengkip kli kadai kaki namar ya ki lapan kubor do pajba mat maki di kasur jong pajba di ngamtip la kilich delhi ki yakran Amerika mat ndai kin singa shui lang ba kidat patai kubor mana liang menteri ba os yakran baru tahu menteri kampojing sekarang dia menteri kam ka LP de sumudor no pina du arjar khat kindai adu arjar pusan kata ka resolution kebatang sipit tang sisala ka sekarang dia kadang pensa pulisa wat di resolution pang keten kasiru adu nadu arjar kadang pulisa mata de dai mengaku akan hukum ke dikengi golong ba kini kita Christian kemajukan barbor kasarkaran dia hak menor dalapan yasno jubor jika beri nyutrap dekat tang suai perlihat semalam bahasa kelat nanti hari hak ini kejuk jungi mentang i wasakar dia sangkit semalam lagi ya kai bingi pan kem semelaai ya kai bingi dawa kem semelaai hentai di persangbat penteri kampat lagi an ki bangi mihap ba kreti justur bang cengong dengan coba beri nyutrap bor na kaliang coba seng ye persang kilat nanti awak Ramadan i persang penteri kam ikat ben kebut kebor di kisna terkam paper jo seng bilong kita kinong khandra ki mender hakalan jung peri trap katakan tiya juga seng man song khat man song kliti laka jalan nika kloy ta jingile jungi hindai beni kliti ya juga seng ye teng na kapos ko sau ko tuli ki snem kala tulun bat pipet gini kimat jing dawa kimdai bang badang sukha na sumi matau snem na man snem fikran ILP kelas sedang lalu snem prapunyo tetap fikran spanggaralwi isu na du snem prapu katles pak prapu pra kiran spang uranium kuno ka keseng ka persa na du kisnem trap khandai pau unta ter bat kini kiju kimat wakta sa kejat bede keseng dang yakon hudu unta takadaw nga sakran na kapor golong ba hot kidan kinong kali ka sopnyo tuli kisnem ki isu galale yu yo le sigdan bakali handrai nga sayong ki perdok persnam belingin pilang kita taan bilang tha ki dale ayu ki ki an pelaksana nam tajing ada gari bakajat bede kaki isu kami kedan tangah surok banyak persau kimat jawahan rai berkadu karwai dan kita ipapat ba ulah jit cisin ke senam de maki ban pentrekam ban ki ban thaw ya Halor ka Meghalaya Residents Safety and Security Act arajar khandrio uba Lombok Starwell Marngar ulaong balasna yaka hadin baka sarkar haka jingalam u Dr. Mukul Sangma kumu menteri rangba kala kentat ban pentrekam yaka ILP Ulaang baka kerdop talasi balasna lingba ka MRSSE arjar kat khandai ha bernihan ban talasi barjala ka longkum ka jaka talasi COVID-19 bat hadian ke kelayeng ja. Kajingmi ka merseru ha kopor bak sarkar gong bang kena bor Dr. Mulkul makin menteri kam jaka ILP. Ka sarkari ka terwa ya kini ka merse hakaba lakon di goro steng balang bani pendet pembiang berkata. De hendrai ngicak kentu sarkar ba balik menteri kam no ubot ikene kelak dulu ba pensalap hangno kadgo hangno kaduna ka an menteri kam saya ka andai pikan mau hapo menteri po umling atrai gelak patai kubor pi asakidot hapor ba dangam bakala de sembut menteri ba le kap ribuan tu ba kadai kita kedop andai sosi bendang marwa wancian ka klam ka kelak kedop covid mentale sak sakajingca te kini ke iburo kolong teng iba yule se ka smut penthame ya kajing anglut jumpa ba jong peri nyutrep propoi tede harlar kata ka penta berliang ka seng juyai kran ka pos po ngenam bam jaklut ka kam ngelong kibayai teng ban yai ka kran swat ka tir tirada ka kani ka kam kan yai long sulong sa kuning sarai
nginam syuong ba ngan syukut taman ai ko khubor bai kesengi kesasim ye kilat nanti dek bai pak senjam ki balong dak nu keleti ngas syuong tang ko bai la di gidon ni ke political will bat la di gidon ni kita kamon kum kula spak ba jiet jenga ngan long utau sempak semsong long tau nong yasa long tau nong yeda nam ta ke beri nyu terap gede petri kam ye kita karai ye ta kentien blakren bat la klei spak ba Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.